Kani ka khap ka klimat ka mentam ya kari India. Ka klimat hakaba ka Chandrayaan 3 kalayo tiap banyu Kjat hau Bnai. Kani ka leja haka arpulai tarik unailar arajar arpulai haka por kembah nriu ala AA. Haka baka Chandrayaan Mission 3 kablang ka lingsun ka balik banjungo ya Bnai kalayo banhiar klam kunu ka jing penwet bat klam kunu ka jing hapne ya jogo Bnai. Haka batang lai teli kiri haka perthai kata ka Amerika ka Russia ba ka China kilala banle shoban le ka India. Ki scientist jong ka ISRO ki ong ba ka Jingìaid jong ka lingsun Chandrayaan hapo Bnai kalong ka ba adu takata haba ka sim nuksan ka Jingìaid jong ka helikopter ba ki video ki bor haba nyala persya ya ka jing tan jong bor jong ka Mariang Shamadan na lingsun. Kini ka jing job jong ka India kalapan Kmen ya ka scientist jong ka ISRO ki bla up da ki spa ba ki hajar ngot haka jaka trekam jong ka ISRO ka batana po Bengaluru. Bat ya kani ka jing job jong ka Chandrayaan Mission 3 lalaban ilang baru ki television ki YouTube bat lapan live telecast ha keleng-keleng haka bala padiru kumno ba ka Chandrayaan 1 ba Chandrayaan 2 kim simla ban job ani kila pulam haka po ba ki mot ban hiar hau Bnai. Kini ka jing la jong kari India banyu Kjat hau Bnai amtang bat kan kentiu ya ka jing start science haka bidei bat ki hau nilai ka longru ka jing mentoy ka bakrau ya kari haka jing kiu jong ka science bat teknologi bat haka jong ka poru kalong ka jing mentoy namar alap sabut teng bhau Bnai kila bandan ki kenja haka baki beriru kila ban bat kila ban syong. Your House Athlete Center, Shankar and the director. Kini ki video ni ki dolan ni ki kenjaring film ki belayak ban ring langba ka Chandrayaan trua ka por baka hiar hau Bnai langba ka jaga trekam jaka ISRO ka badan hapo Bengaluru. Lay thu baka ni ka ling hau Chandrayaan Mission 3 Hadien baka ya ka jingai ka baprat lailak kilometer. Kari India kala Shad Kmen ke scientist jangka ISRO kala Shad Kmen bakari India hi barakawai. Nadu Prime Minister Narendra Modi Presiden jangkari India bat kiwi ki hek han jangkari India kila ambai ka jingjop jangkari haka bedei baka jinglap bat ka jing start science jangkari ka juk ka bamenta. सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे. Make it further complicated. That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है. अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे. Make it further complicated. That is true indeed.